Asogo jakera nonye byombe ao byesokire na kurwania gosegeta abantu bari bamenyete no burwire bwe inyamoreo gotanengetwa asense yaito ya Kenya nigo bono abantu bande barorekanire ko banengeta bari bamenyete nebinyinyi ebyo ase bono bari bamenyete nebinyinyi ebyo besokire na kuboria abantu koba ogosemeria na kubasira anenekero baendete komenya nebinyinyi ebi nigo yaene kibuna abantu abange nigo bagendete kunengeta abantu bari babwa ebinyinyi ebikorende meroberi abene kereko beko erikwena kebina abantu abamete nebinyinyi ebya COVID-19 binyinyi ebya HIV na barabu gorendo bare asenjera ere endonge tambe narure nebikone inde moyo kunangona kure namange narolire hayo kombu no moyo ingotige nyasaye ya penete kwanza nchenka iburu na HIV so my challenge na fight na stigma yalenke kwa sorry because want na some of the people na expected na ki wana ba kon support wana ba kon advice so they rejected me kare na ngonyo kina kunya kurwara na lenge nyebona so ngacha kairinye kitari ngakinere ya manyinga ngerere nyebona so kwenye kitari wandu wakata kimwana na cha survive but anya sana mama abuwe miakirenga kwa ishi kwa njia ya kupokea madawa za HIV. Kwanza hasa sana niligundua mwaka wa 1986 na siku hizo stress tulikuanga na stigma sana. Hata ninajilaumu sana wakati niliona mwili yangu ni mdhaifu baada ya bibi yangu kukufa. Na baada ya kumaliza kumzika ndio nikajua hali yangu, nikaanza madawa ya ARV. Sababu unakuwa na stigma. Kila mara ukikaa mahali unajishika kichwa, unajikuna ama wewe unajishuku huwa ati ukiona watu wanaongea ati wanakuongelea maisha yako ati sijui wewe uko na ukimwi ama nini na nini. Na ningewaambia tu ukimwi sisi hatuna ukimwi, sisi tuna virusi vya HIV. Mtu mwenye ako na virusi vya HIV siwezi sema mimi ni mgonjwa saa hii ni mimi nimetoa stigma, nimetwanga teke stigma iko mbali sana na mimi. Na litukeli nigo liabegetwe elikorora gosekorotota emereberio yabene yabekiru elikwena kebuna abantu bari bamenyate nebinyinyi bya HIV nkorigereri bare ose meroberiki yabekiru eliko bakonya na gwetanga noborwere obo bwa ebinyinyi bya HIV ekero togosuka bosyo nigo bono omurai bwense omoske Uhuru Muigai Kenyatta arurege kurege tindiko ki asaba saja bari bakobatagera abana banyaruka inse nakoba marito mapema gose nakobatigera amarwere ao umurai bwense niga tebiruna abasaja bambatakire gwesika ekiagera nigo yarokando bosoku sana ekera abasaja baenderete gutagera abana banyaruka inse niga yakwanaya ase county ya Nakuru ekerekerana omoyega bokoa county ya City na boigo koserekea gosikorira lituko lia HIV ase ense engima. Ni vizuri tuanze kuambiana ukweli, kwa sababu watoto sio watoto wanajiharibu, ni sisi wazee ambao tunaharibu watoto. Hiyo ndio ukweli. Kujiuliza, we kama mzee ambaye unataka kuwa na heshima na unatembea na mtoto ambaye ni mdogo hata kushinda your own daughter, mdogo kushinda ule we umezaa, halafu ujiite mwanaume. We ni mwanaume wa saa ngapi? Si uende utafute mwenzako kama umechokeshwa na ule uko naye nyumbani, kwenda utafute rika yako uachane na watoto jameni. Utafute rika yako. Sio kwenda kutafuta watoto wa nyumba ingine. Kama ni namna gani jameni? Kwa sababu hata vile binti hapa amesema, hata tukisema ati huyu akishikwa afungwe afanywe nini,
Hiyo haitasaidia. Ile itasaidia ni sisi tubadilishe tabia zetu. Ekero bono abarayi bagendete gwesokia iri guchikoria ebirogo byo boborayi umwaka ogocha umwaka bw'echiru 2022 nigo ekerogo kyo bogabana bwe county ya Kisii kiagendere gotwara riberera rinene gose abantu abange nigo banyare bagogesemeria anene ekero mogabana ore ekerogo bono James Ongwae agochikora chintunde cha ibere ase rituko ria rero abagaka koru ase ebunge ya South Mugirango nigo basemeirie na kumuikaransia ekerogo kia bakomuikaransia ekerogo oyo koria ekerogo ekyo koru ase enseme yo Manson oyongo nyamweya erio ekasebate nere buya achikuimokia ebendere osikorigie ekerogo ekyo ase county ya Kisii onyere buna ekerogo ge county ya Kisii gosobo obogabana bwe county ya Kisii nigo kiamererwe amate n'abarayi ao erio batagete gochikoira ekerogo ekyo ase omwaka ogoja ahengati yebirogo ase county ya Kisii ebyabarayi besokirie abange mono gochikorigi ebirogo ekerogo ekyo. Koru ase county ya Kisii nani otokanda goika ase county ya Uasin Gishu ase bono omugavana bwe county eyo Jackson Mandago asegetire abaminyoki egiata koru ase orogongoruo gochamo na kobeka emeroberio ya bene yigo chikwena kemuna ngocha bare amo na gwesira kemagendero Mandago nigo ababolire anene bali bakaminyokire koru ase enseme eyo kobwaterana na kwena kemuna ngokora bara magendero ao ayara imokie ebirengo byao byobogima ase county eyo. But the most interesting thing about NSFAS, who you understand, and what I like the most is the health benefit. The health benefit unataka kwa being fit, kwa kukimbia, or participating in any sport, supersedes everything else. Na ndio unaona katika kaunti hii tulianza maneno ya football. Sababu sisi tumesafiri nje, tumeona pedestrians wanatoa mali yao, so that if you want to exercise, you exercise when your mind is on exercise. You are not worried kuna gari itakugonga. Hapa sasa zamani watu walikuwa wanahangaika si magari, si pikipiki, si baiskeli nini. But now, even people who exercise around have a place on our footpaths to exercise. Kwa hivyo tumekuja ili tuwe pioneers ama role model kwa wengine, ni kuwa masters iko. Kwa sababu ukiangalia kwa hii goal imeandikwa age is not barrier in athletics. Kwa hivyo kuongezea tu ni kuwa tunakushukuru mheshimiwa kwa kuanzisha hiyo Eldoret City Marathon. Mtu wa kwanza kuregister masters alikuwa mahali anajolea hapa Eldoret. So nilipoelezea nikamwambia kwamba sisi ndio mama ya masters. Na wakati tunaenda kule Australia na kumbuka niliwaambia kwamba kuna watu hata wazee zaidi. Hapa hata hakuna wazee. Watu wa 98 wanakimbia. Kwa hivyo bado tuko na nafasi na tunaamini bwana gavana tutaendelea kuinua county kwa maana sisi ndio mama ya masters. Asogokorera bono nige serikali enene yabekire emirobero ya bene na kobeka chibese enseme chichigo chikonya chiskuru chobobundi aya nigo akwanetu igoro ekero omo PS gosomorikyo botambe ase amangana ya vocational training centers aikiranete aso kobekerwa egutwa kwa borokia abo bakorete amasomo abo ase eskuru ya yobobundi ase county ya Nakuru bono nigo emirobero ya bene ne chibese Bekurense mo jigusira amasomo ase chiskuru chobobundi ime yense ya Kenya. Cherish the commitment to molding the student community a school without the relentless efforts, effective management as seen in this institution,
has seen this institution contribute graduates through the training. Your efforts to educate our fellow comrades is not in vain. An important 21st century platform for Tibet institutions, as it helps to relieve infrastructure from the pressures of space and expand training opportunities for the youth. Online training is here with us. The challenges we experience as a result of COVID-19 have led us to continue sourcing for innovative ways to bridge the e-learning gap. The government expand Tibet training by increasing the number of Tibet training institutions, which now stand at 238 at a cost of 10.6 billion. Now, it is important to note that at the year 2013, we only had 51 training institutions. And within 10 years, we are now having 238. The government has instituted reforms to the curriculum from a supply-based to a demand-based, competence-based education and training, CBET. CBET is a flexible model that has been developed in liaison with the industry to guarantee relevance to Kenya's economic growth. Feedback mechanism, where we'll also be knowing your performance as you progress. Because when the labor market is able to access you, then they're able to rate you and be able to tell us whether you are 5-star or 4-star or 3-star or 2-star and 1-star. So your hard work, the way you will be able to produce with your hands, will now enable you to sell yourself better and be able to perpetuate yourself to regional and global market. Oikabo manjumaliria na ongo butorera mangana aito echinsa 10 ni ongo kobori onyara gokanda kuririe meroberi yaito nando nyore na chikoraga ensa eyemo yabona maragoba ntuchiko sanga asemesa ya mangana mayinde togotebye narali ali twagenderere kugusangiria kurwa asemesa yaito ya mangana aito Amayia koni ongo gosaba onyara gokanda kuririe meroberi yaito asensema ya Facebook na bogotonyora Ndizi TV News na sensema ya YouTube Ndizi TV News na sensema ya Twitter @Ndizi TV News elinde tena tugusange birengereri byao inyura ina notora asengenjo yao tokoretere meroberio aho igogendera twara oburirio bya inyura gose eretariane Brighton Makori. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurgo bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bokma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ijwere muliro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbobwete customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kegima okobugorerwe mesiyo yao guika asogo chiko yebuguria agibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guika se desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuririe omochando oborendi nigo bobekire kurwa gesiri ekerogo soharoro na boigo mbobwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmart Supermarket ebintu byonsi insiye keramekemo namagurianse.
obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakunikira ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Makori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo tore nekerenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusi.